Tuh. Assalamualaikum. Ya nuju di sesepuh siapa? Bah Ita sinang panenjuan. Sesepuh ang panenjuan wang silaturahmi ayeuna beraya bagiku. Assalamualaikum, Bah. Kumaha, Bah? Kabangna sehat, Bah? Alhamdulillah. Aduh, sehat. Apa? Alapio. Hehehe. Seduai mi besmi bola deniu. Thank you. Wah, Ini pejuang baheula, pejuang Yang- zaman Belanda ya. yang Belanda kapungkur si Abah, sesepuh panenjuan si Abah. Kumaha, Bah? Bakar bikin okran deh. Militer zaman baheula nih. Bisa aja, guys. Banyak kayaknya orang baik. Kumaha, Bah? Ya solusi Kalau cepat olah, ya cile-cile lupa ya. Asik. Ayang tenggera berang sebarang reka kadekan. Ayang tenggera berang sebarang reka kadekan. Ayang Ada. tenggera benang sebarang reka rekan. Jatuh. Ada. mantap, Asik. Bah, asik, Bah. Kumaha, Bah, solusi ieu, Pak? Iya kapungkur ya dah. Panenjuan ya sisilas jam kapungkur. Yes, kapungkurna saha, Bah? Pananyuan diceret. Eta pananyuan diceret. Kaceretan kuti kulon. Pananyuan dan saukur begitu ngalih. Alah. Alah. Kumaha bahaya aduh mereka genaheun aslina sesepuh ya. Panenjuan asli siapa? Cangkurilem. Cangkurilem. Untuk tinadahan bungur. Oe. Punten adi hapunten. Oke. Adi madi Eko. kaya baringu. Asik. Wah, bener. Mantap, Bah. Kumaha, Bah, cek Abah dicaritakeun ye bade nyaritakeun tentang Suganda-Sugandi teh kumaha tah, Bah? Caritana, Bah. Juga nama Sugandi. Mana malelewongan geningan Suganda. Ya siga nama langsung di kota. Ya ada Sugandi, mana di lewo. Siga nama geningan di kota pegawainya teh syukur main wae. Aduh, bayana. Terus sebar badan aja. Marak aja aku nangkunan. Hei. Aduh, wes. Ah, bener. Terus lah. Keren.